Sarà naturalmente un torneo a Monte Cadà. La formation Barrique Canard. Ed ecco la formazione Barrique Canard. Voilà, on peut vraiment applaudir un bateau de France pour ce premier enchaînement. Ce premier enchaînement qui va se conclure par un magnifique passage pour les tricolores en formation Canard. È il prima raggruppamento del team che adesso passerà di fronte a noi in formazione Canard. A 2200 euro e il nome è Jean-Michel Lapin. Le patrouille va partir en trèfle à droite, suivi d'une remontée boucle, au cours de laquelle le charognard va se glisser entre les solos à l'intérieur du losange pour reprendre sa place au centre du diamant. Sarà una mezza foglia di trifoglio a destra, poi una risalita con un looping nella trasformazione losanga e diamante. Il nuovo inserimento del fanalino per chiudere la formazione. Del capitano Tonavero oggi nella formazione odierna, anche lui con 2500 ore di volo. La patrouille de France part maintenant en chronique avec deux nouveaux joueurs. Che evidentemente hanno già trasformato la grande freccia. Veuillez applaudir, mesdames et messieurs. La Tour de France 2013. À droite, la patrouille va adopter maintenant la formation croisillon, particulièrement technique pour les extérieurs qui viennent se placer. Après c'est une véritable prouesse que de réaliser ce tonneau barriqué à 8 avions en formation croisillon. Ed eccoli un tonneau a botte in formazione croisillon, cancelletto. Adesso per una manovra sensazionale tutti i piloti, tutti i gregari faranno un turno simultaneo al comando del capo formazione. Pronti? Tutto. Avete visto la rotazione completa della formazione. Faut applaudir bien fort, un geste très précis, je vais leur faire une riche, on a un mix à droite et puis le Ils vont se croiser à une vitesse de rapprochement d'environ 1200 km/h. Il ricordo dei 60 anni, la commemorazione, i 60 anni di Patrouille de France. Bravo, bravo, bravo! Molto bravi! Ed è in suo ricordo questa manovra. Lulu! Percussion! Au centre légèrement à droite, eh bien c'est le box avant qui se présente pour exécuter une double volute. Ed ecco di fronte a noi sulla destra la formazione principale. Appréciez la technique et l'élégance de cette lente et majestueuse figure, la double volute. Guardate la maestosità di questa, l'eleganza di questa figura, la doppia volta. Les pilotes suivent la trajectoire du leader à moins d'une seconde d'intervalle seulement. Per l'inserimento dei solisti è a meno di un secondo di intervallo. Di nuovo di fronte a noi. Questa doppia volta, meravigliosa. Adesso la nuova figura della Patrouille de France 2013 con il solo che presenterà poi
la manovra King Twist. Sur le dos ou à plat, les pilotes doivent conserver leur trajectoire tout en manœuvrant leur avion. Ed ecco il passaggio a specchio dei solisti. Magnifico questo buon che verrà trafitto dal frecce dei solisti. Il est beau ce cœur, transpercé par la flèche des solos. Et emprunté à nos amis britanniques le corkscrew. Ed ecco alla vostra sinistra l'esecuzione della figura del cavatappi. C'est pour vous la Ziggy. E adesso dalla vostra destra verso il centro vedete la nuova figura con l'apertura che è stata concepita da Zippo e Waghi e l'hanno battezzata Ziggy. E giù a destra. Sono 4 minuti proprio a noi. Pronti. Apertura. Via! Bravo, bravo. Molto bravo. Big Bang! Ecco la sinistra, solisti. Préparez vos appareils photo pour ce croisement typique. Preparate i vostri scontri fotografici. Une nouveauté de cette série 2013, c'est un passage à vitesse lente en colonne à 4 avions. Ed ecco la novità del 2013, il passaggio a colonna, a bastone, la novità del 2013 di Tour de France. Un passage colonne à 4 avions peut être digne d'un vol d'oiseau majestueux en file indienne. Un volo magnifico in fila indiana. Et les silos reviennent au centre de la Sulla pista piste da sci, loro stanno esattamente scendendo la pista. Sulla vostra sinistra il capitano William Leroy con oltre 2200 ore di volo su Mirage 2000. Deuxième d'atterrissage sur les solos de montage. E adesso la prossima figura sarà Sheriff, la figura intitolata a un ex pilota della pattuglia, il comandante Philippe Leroy. Sauf celle du leader dont il ne peut remplacer la voix. Et aujourd'hui, eh bien, il remplace le capitaine Hervé Aubert. Ed ecco che per esempio questa figura viene svolta dal capitano Antoine Ozer de Tottonio, pilota capace di prendere tutti i posti all'interno della formazione, eccetto quella del leader, perché non ne ha la voce, ed oggi sostituisce uno dei suoi colleghi. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour vous, il y a en point central le directeur des équipes de pointe. Magnifico! Bravo, bravo! Merci beaucoup pour vos applaudissements. Molte grazie per questa magnifica rappresentazione. Et nous remercions d'être venus aussi nombreux.